Республика бушлеге була стегензен ежи үссе бурать. Теп суйлавы комиссине документине ЛДПРдан Константин Степанов пырзабана. Onun кандидатурине дыратма партин регионды конференциенже ежынна. Халі ыттығы бар, филармония жұртне күжалги юбауы егінче тепрен юзаза бедереш. Она культура нации проект жібе келі жүлін ертереші. Кушумындех шенелсе браган филармония шүртне палласа илмешук, шалдан да тулдан да. Ери даврашне де хотлых күртне. Сценасыне штукатурка дузаягатсан, шүртшамгене керамогранит павитсен, тул енди витрашсене кандыкласан, шудыгларсан шиелден габырладас әш шидесернере вишленмелле. Филармония ужыласа кураган земде, кунда ішлеген земде тюзім зірінгідеші. Херлі лабамра бұлдым да бұнда тілмелі, илемлі дузаптерні, Шидеш жол тада қылайықланады. Но ундан айықрамар бірін филармонии шүрже, епшутлап халық. Унда шүрезе келензен, бірін бада концерда келедек пүлдезе. Концерда келмек унда пиделайық майзен бұр, халбат тузаптердімір шыр машин лартмалық стоянка депір, машин зіне вали чарнмалы. Автобус пада келзе концертсіне құрма бұлайды. Культура министерствен строительства тада культура еткерен шурдесене схлаган пайын пушлахи Евгений Гришин галадырых филармония тепрен юсасыш малдан балыртын ден юлмазыр өлгерсе бұрад. Кежех сцена хадырзене монтажлама бушламалла. Тада урайне керамогранит сарасы, сценасыне сырласы, әш пүлімесене хадырлесі юлад. Хушазем кушуртра малдан хинден ошырақта булат кесе шандарашы. Вулапта ширашы менжен шамбек вент фасад тундезе манкалас келет шав элехи дом политпросвещения шурджевал сиве булны. Ебірна терслетерінде шав тепловизор ба ожа унда тухсагает. Хал малала бірін унбек пулмас, стеназем ширипрех, ожарах пулашы, шавында концерт курмада ебаванрах пулать пульдезе жытлап. Филармония шүртне реконструкциялеме культура нации проектебе бақсағуны дырық вишер сагырвуниге миллион деньги гаять. Юза вешесем шидескергуне юба уйхен вешенде бітмелле. Чеваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Олег Цыпленков.